možete, gospođo, ako vam nije teško vrata da zatvorite, pošto su svi gosti tu. Pa onda možemo da počnemo. Danas smo se sastali radi sklapanja braka naših dragih mladenaca Krneta Zdravka i Mitić Milice. Matić. Da ne bi tamo pogriješili, možda Matić. Mitić, znači dobro, moramo da ispravimo. Ovaj svečani čin obavit će konzul u Generalnom konzulatu Jugoslavije u Minhenu, Darmako Šanin i matičar Olga Nikolić. Na osnovu dokumenta koje su podneli mladenci i izjava njihovih svedoka utvrđeno je da ne postoje zakonske smetnje za sklapanje braka. Zahtev za sklapanje braka podneli su Krneta Zdravko, rođen 30.8.68. u Tomašnici, opština Prijedor, i Matić Milica, rođena 3.6.76. u Loznici. Sa nekim pravima i obavezama koje predviđa Zakon o braku i porodičnim odnosima, mladenci će ukratko upoznati konzul Dermako.